جبوی چه هبونا پککی لشنگال بویه مترسی هم لسر هزین هندر هم جی لسر هزین درو جبوی به که نها الاستودیوی برئیس عثمان اوجلان سیاست مدار میوان منه تبخیر هاتی برئیس اوجلان پککت بیشه ام جبوی ارککی هاتنه شنگالی بچرنگی هاتن چاوا هاتن مسئله که دیه لی هبونا پککی نها لشنگالی چقاسی روایه دوی روشیده خویایه یعنی بو erkek hatine le erkeki dürüst ne dürüste ev giringe وکم دزان کاتی شر داعش تا دو نمونه نه نمونه یکمین پشمرگه چو کوبانیه کاتی کو کومانی بکتا دنی سروک کوماری ترکیه استاوی وقتی سروک وزیر بو دویدو لعین تابونی زمان گود کوبانی کت آیا نبکوه دکاته کی وساده پشمرگه یاردمیه کوبانیه چو وکم دزانن کاتی هری دجواردا یاردمیه خلکی کوبانیه کرد پشتگیریه شروانی روجاوا کرن کاتی کو ایشی خالور تواو جیبو بخلق خوشی وگریان ev numune ki ev ravaye peviste yani yardımıya PKK YPG le şengale bir rengi piya yani pişgiriye halki şengale bir taybeti halki zidi tişteki zor başı pevistiyek bu ku hamu hezin Kürt pişgiriye halki mey şengale bikini zidi bikin etkati ku ev خدمت توابوجی پیوسته بیل پرسگریک بگرنه شونی خواه فرماندار پککی ین حال شنگاله عگید جویان دبیجه هینا داویل ارکامه نهاتیه چیه اف ارکام داویل نهاتیه سرطایی دا جی من دا خویا کرم من گوته بو که درج ناکه پککی بخازلوی درج کانتونه کی درست بکه براستی جی زور درج نکر ev arman civani ku kantone ki درست بکه هات زمان استاجی خریکن کو کانتونه کی درست بکن ev روان نیه جبو چی شنگال هف قاسیش پککی را گرینگه به تایبتی جیست خوازم بالی بکشین سروی که نها لروجاوا روشا پککی هنکی تیک ده چه ام ببیجن اسد دخوازه وان جنک منطقان درخه جحلبه هدی دردخن یعنی شخوره دخوازه وکه تدبیره که شنگال ده دسته بگره کو هزین روجاوا بینا لشنگاله بجی بکن؟ نه و سکاتی قدم الباشوری کردستان اجی نو پککی ده من خبات کرد هدفی ما بود لحمو باشوری کردستان هم پککی خطی پککی بکن دستلات لی خلکی باشور به پککی خباته کی زور برفرجی کرد خلکی باشور قبول نکرد یعنی آرمانجا پککی اول ور به دستلات؟ به دستلات خلکی باشور یعنی همو خباتی پککی رد کرد بجدار نکرد گوت لدجی داگر کرد ترک امامدن پشتگیری تبکن براستی جی خلکی سر مرزی باکرو باشور پشتگیری پککی کرد فداکاری کی زور مزین کردن و گنجی خواجی هاتن چون لباکوری کردستان خونی خارجاندن شهر کردن الی خلق گوت اوقس بیجی از باشوری کردستان به دستلات همی قبول نکن هزی می سیاسیه نه لیره به دهان سالان شهر کرنه خدمت کرنه اموان دناشن اما به ریکی هزی خواهی سیاسی دستلاتی خود درست بکن که کم کرتی خواهی بینجی ریکا راستن ویدیو بله برز اوجالان نها حکومت هریما کردستان گلک جاران دا خویانی دان گود برا پککه درکوه باوای کی آشتیانه بشه مزن یه ازدیان دبیجن ادی دست خوش سپاس و آلی کاریا مکر درکون امریکا دوه دا خویانی دا گود جهه پککی گرک لشنگاله تنبه یعنی مکانیزمایی که چاوا دوی وره دیتن کو پککی جور درکوه باوای کی آشتیانه aslında rasti beji yani hezeki walat Paris vikati da persgirek der naxine gate ki çiye gate ki ku em ben pişti 7 sali ku em bejin peymana 8 piko 7 sal der baskır روشکی تازه هاتیه هوله کو کرد بکنه بگیجه ما فیخا پرسکری که خواه چاره سر بکه ویکاتی دا یک تشت پیوسته نه کود نابری کرد پرسکری درست بکی پیوسته پرسکری بین چاره سر کرن یکیتیا کرد به درست کرن نال باکور باشور روجالات روجاوال والات لدروی والات هر رج کی جان کردی والات پاریس بپرسی یک تشتیه بیجه چاره سر کرنا پرسکری که کرد ریکاوی یک کرتنا کرده
پێویستە هەموو هێزên سیاسیجی بۆ یەکگرتنە کورد بخەبتن مخابن لە باشووری کوردستان ئەو 3 ساڵن فیتنەی نافخۆ دبە لە باکووری کوردستان عینت تشت دبە یعنی 3 ساڵن bi destêwerdانê hêzên cîran ê dagirker dixwazin li Kurdistan şerekî navxwe durist bikin. Destekî derve heye di Şingalê de mesela hebûna PKK li Şingalê. Sedî sed destekî derva têda heye. Gelek alî dibêjin ev projeyeke ajandayeke İranî şiîye. Yani nodu nehez dizanim ji Rusya pisporên Rusya hatin. Yek grup ben grup ji Ameda bûn bihatîne. PKK li dijî Tirkiye bixine şerekî navxwe. İle Berez Öcalan red kir. Ev wextî desthilatiya derva me dixwast şer bibe lê bi ısrar Öcalan me jî nikewî şerpêsta me jî aşitî qebûl kir. İran yani berê jî daxwazên wiha ji PKK bûne hûn dibêjin ku yani bûne ajandayekê em bêjin nûnerê me Rusya wî katî hat Mahîr Welat got hûn qerar derxînin wek din pere û tiştî din jî pêwîst nake em li Tirkiye şerekî navxwe pêş bixînin me red kir. Mahîr Welat ku kesekî digirtina Öcalan de ihmalê xwe bû. Ev ihmalkarî kiribû me dixwast em lê pirsîn bikin lê wî hat teklîfekî wisa kir. Katî ku me red jî kir lê xist çû Rusya cardin. Niha Amerîka wê bikaribe PKK derxebnerîna te ji Şingalê. Yani em bêjin yani projek li ser Kurd tê meşandin. Ez nabêjim noda nehta Berez Öcalan zîndanî bû. Piştî wî dirêj nekir em bêjin kesên niştimanperwer nav PKK de 2004 hatine derkirin. Wek min. Em zor kes hate derkirin. Pêrar em bêjin par pêrar şerê xendeka bûn ciyên niştimanperwer hemû hatin têkdan. Em bêjin Sura Amedê, Nusêybin, Cizre, Silopî, Şirnak yani netewiyeta Kurd li bir qata qirkirin. Yani du wextekî de Berez Öcalan ku li Bakur PKK hem daliyê eskerî hem jî daliyê siyasî de niha têk çûye. Yani em bixwazin nexwazin netîce niha ev e. Di demeke wiha de ısrarkirina wê li Şingalê çi qasî yani çi qasî xizmeta doza Kurdî dike? Yani em bêjin dibir de şer de şikestinek hatiye jiyan kirin. Layê din de par pêrar em dizanin ku boy serokatiya Başûrî Kurdistan têk bidin. Serokê herêmê têk bidin xebatekî zor tund hate kirin. Em ne pêk ve hatine meşandin. Li Bakur gotin Êdinê Öcalan katî xwe temam kiriye Berêz Cemîl Bayî qewûnî ziman. Katekî ku serkirdatiya Kurd lawaz kirin û li Kurdistana Tirkiye netewiyet şikênandin. Belê. Va tişta hate jiyan kirin. Hin hêz ısrar dikin ku yani şerekî navxwe li Kurdistan bibe pirsgirêka Kurd cardin çareser nabe. Dibe ku Şingal bibe sedema vî şerê navxweyî? Dixwazin Şengalê bikin bingehî şerê navxwe. Li Şengalê dest pê bikin li hemû Kurdistan belav bikin. û boî Wê serkeve gelo ev proje bi nerîna we? Wallahi du cumleyê me zorin ê ku dixebitin boî şerekî navxwe dixebitin zorin. Bi taybetî jî hêzê Kurd divên em ji vê ramedene. Bi liberalê xwe, bi xwe demokrat, bi xwe İslamî gişkî di xizmetî hêzên dagirkeran cardin ku şerekî navxwe durist bikin. Bi taybetî jî PKK partî bînin dijî yek û du. Du hêzî gewran bînin dijî yek û du. Ji bo wî tiştî em nalivirbêjin bi xelkî Kurd re em dikanin bangaziyê bikin. Rê medin şerekî navxwe derkeve. Pêwîst e PKK acilen bên nîqaş ji Şengal derbiçe. Yani mayînê xwe li Şengal rewan niye. Dikanin em hemû kes piştgiriya xelkê êzîdî bikin. PKK ji dikane grûbek du grûbê xwe li wî derî wek nîwan bime. Katekî me tirsî hebe bingeh be li dijî biparêzin li dijî Daeş û hêzê din. Ev dibe lê pêwîst e zûtirin kat bi hikûmetê herêm re têkiliyekî dîne bi çavî hêzê xwe istan nereva li Şengalê derbixîne. Pêwîstî bi vê heye ez dibêjim rojek ji roja derengtir nexîne zûtirin kat ji Şengal derbike ve rêk nede ku şerekî navxwe bêjiyan. Ku şerekî navxwe bêjiyan kirin PKK li beremberî tarîxê gunehbariyekî mezin radike serxa. Bi şerî xendeka li Kurdistana Bakur netewiyet şikenan
و لوی دریجی جاردن دستلاتیا کرد تکمه ده بانکوازی مجبویه و رجاکه و بخلق راجی دویجم خوش یار بن gelekî spas Birêz Ez Osman spas. Öcalan Sağ ol. siyasetmedar mêvanê